Maya pagbengi po, kaya kayungan, ngayon po biyernes ning kalabing nga duwang Domingo ning karaniwang panahon. Kaniting banala kapag masusyan, yabe tala po karing kaya katamong panalangin ding makatuking kayaduanan. Para king kapasalamatan dari pamilya ng Cesar at Lorna David, pamilya ng Sardas at Luz Medina, Lourdes salamat king kayang kabaitan. Para king aldoning kabaitan dari Agnes Pangilinan, Richard Jules Medina. Para king special intentiones dari Leila Biog, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. and Mrs. Lenin Malang, pamilya Paldeng, pamilya ng Derek and Flor Sanchez, Trina Yason, pamilya ng William Russell Malang, Mary Manette Pineda, Rosario Santos, Rica D., pamilya ng Michael at Nida Orquico, Daryl Francis Sanchez, Leticia Ramos, Paz Miranda. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Benson Ong Sr., Enrique Canlas, General Ronaldo de Jesus, Carmelita Tiglao, Cecilia Quiambao, Nilo Dan, Gloria Revalo, Emilio Guevara, Purificación Canlas, Romy Bognot, Felicidad Reyes, Melissa Villanueva, Coraline Kayla Medina, at ding sablang kapatadtang masakit. Para king pamanantabi at proteksyon ng banal na espiritu king pamilya ng Ani Rason, pamilya ng Antonio Josepina Guevara, para karing alananggang kapainawan daring kapatad tamong mayanguna biedi, Norma, Reverendo Padre Jason Miranda, Antonio Sanga, Erlinda Sanga, Gerald Amado de Mata, Leonardo Gamboa, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Mariano Campo, Nancy Ocampo, Fernando Santos, Julieta Capenya, Asuncion Gonzales, Clint Israel Umali, Nelson Garma, Emerito Oliver Maniago, Nicolas Fernandez, Ines Sunga, John Margatines, Enrico, Lucia, Pablo Santos, Jose Valencia, Rose Santos. At ding sablang kaladwak in purgatorio at ding alanang makaga nakapakarela. At makanyan mo naman para king kaligtasan daring balang metong kekatamo laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa tamong daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kekatamong eganaganang frontliners.
Hagyang karing libis sa mapanganib, karing ko dumalan. E ako numano balang, ulingi kayong kakong katambayan, o ginong kakong Diyos. Anting meto nga pamilya ng Diyos, mitipon-tipon tamungan, king lagi ng pa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutang mga Jesucristo, ing lugod ng Diyos, ating pamakiyagom ng banal na Espiritu, manatili sa ng parati kaya kayongan. At kaya ka ang timurin. Pakamalan ko kakaluguran, king bit mong kapakumbaban, ganakantalangin at sisyan, ding sablata mong kakulangan. At aduan tamo king ginu, ing kayang kapatawaran, batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal a misteryo. Ginu, ikang darapat makapagmulala, king pamanupad mo, king kekang kasunduan, Ginu pakalulo. Ginu pakalulo. Ginu, ikang ating upayang pakayap, king leproswan at king sablang sakit ning kaladwa at katawan. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginu, ikang sasawp kay kaming makatalastas, karing kautusan na ning Ginu. Ginu pakalulo. Ginu pakalulo. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapataw daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, inubog mo kami king sarili mong wangis, at ing anak mo tinggap ning kamatayan para king kay kaming kaligtasan. Saupan mo king magbante, king pamanalangin kilub, daring sablang oras. Ti mawa sana king kasalanan po tang lakwan minay iting yato, at makapagtamasa kami king kapayapan kambemo, manggaman kapilan. Itingan po aduan may king kapamilatan ng ginuming Heso Kristo ng anak mo, ang mababye at magari kambemo, king kameto nga ning banal Espiritu, Diyos, manggaman king alang angga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Henesis. Siyam yang pulot siyam abanua i Abram, inyang pepaki keya ing Ginu. Nga na keya, ako ing Diyos amayupaya, maminto ka kanako at mibyebye kang alang dungis. Gawa kong kasunduan keka at emula abilang-bilang ding maging lahi mo. Migsakabya i Abram, migsalitaya pa ing Diyos nga na, oy ni ing kasunduan ko keka, maging ibara ka ring dakalabansa. Era nakaausan pang Abram, nune Abraham, uling gewara kang ipa rading dakalabansa. Dinandakang dakalalahi, maging bansa lareti at ating lunto ari karela. Tuparan ke iting kasunduan ko keka, at pati na karing maging lahi mo, king daratang apanawon. Alayang kawakasan iting kasunduan. Maging Diyos mo ko, at maging Diyos dako mo naman. Ding lahi asali si keka. Ibe ko keka, at karing lahi mong sasalisi, ing labwad anong nuka manuknangan ngeni. Ing mabilog ng labwad ning Kanaan, bilang pibadyan mo ngan, king kapilan paman, at ako maging Diyos dako. Nga na pa ning Diyos kang Abraham, tuparan me at ding maging lahi mo iting kasunduan. Oy ni ing kasunduan, asukat yung tuparan. Ika at ding lahi mong lalaki, sukat lang, masirkumsisyon. Nga na pang sinabi ng Diyos kang Abraham, emune ausan pang Saray ing asawa mo, ausan meng Sara manibat ngeni, panuanan ke at dinanda kang anak alalaki king kapamilatana. Panuanan kya naman, maging indure ding bansa at maging ari karing maging apo mo na.
Migsakabya i Abraham king gabon, dapot mi pa kay Leah, at nga nang sinabi king Lubna. Mi kaya nakyapawari ing lalaking dinala na banwatwa, makapanganak yapawari isara as 70 banwatwa, nga nang Abraham king Diyos, Ismael namo po ing luguran niyo at gawan talapagmana ko. Peki bat ning Diyos, malyari, ibayit nening asawa mong Isara ing anak mong lalaki, at ausan ming Isaak, at makikasundo ko kayo ang gaking alanganga at karinglahi ng sasalisi, kaya ibiyeko ingadwan mo para kang Ismael. Panuanan ke, dinan keng pibandyan at parakalan kula ring lahi na, maging tatare ring 12 prinsipi at maging tatane ning metong abansang maragul. Dapot tupuran ke ing kang Isaak ing kasunduan ko, ibayit neng Sara ing anak keng tutuking banwa. Inyang mayari neng megsalita ing Diyos kang Abraham, likwane i Abraham. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalita pakibat. Makanyan niyang mipala ing taong maminto king Ginoo. Ulitan tayo po. Makanyang niyang mipala ing tawong maminto king Ginoo. Maparad la ring tawong maminto king Ginoo. At mabibiyet tutupad karingkeyang kawutusan. Mga biyayan ka king bunga na ning pipagalan mo, at maging masaya ka at minawa ka biye. Makanyan niyang mipala ing taong maminto king Ginoo. King pibale-bale mo ingke kang asawa, mangariya king ubas a mabunga, at makapadurot king kekang dulang. Ding anak mo, mangari lang sa giwang olibong tanaman. Makanyan niyang mipala ing taong maminto king Ginoo. Makanyan yang mipala ing tawong maminto king Ginoo. Ing Ginoo, bendisyonan ka sa manibat king Siyon. Akit mo sanang minawa ing kabiyayan king kekabaning biyemo. Makanyan niyang mipala ing taong maminto king Ginoo. Talakad tapo para parangalan ng may pabalita. Alleluia. 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 Saupan mo kung kakulang ay tindiyan, dingke kang kawutusan, at ding dapat mong pagmumulalan, kakong pibule-bulayan. Alleluia. 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 Ing Ginoo manatili kay kayo, At kaya kaan timurin, pamamasa king maya pabalita agpangkang San Mateo. ligaya kaya ka o Ginoo. Inyang kukuldas siya king bundok, Jesus. Tikyan dering tutong dakal na tao. Linapit ya kaya ing neto nga leproso. Siniklod ya king arapana at ngana. Ginunong buri mo apakayap mo ko. Tigil ng Jesus ing leproso at ngana. Buri ko kumayap ka. Kanita mo rin kinayap ya king lepra. Nga ng Jesus kaya, tandanan mo. Emo sasabihan iti genuman. Nung emunta kang ni mo rin king saserdote at ipresenta mo ing kang sarili kaya. Kay ba't? Idawon me, ingay na yuyutos ng Moises, anting katunayan karing tao king ika. Mayap na ka. Pagamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita ng kekatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Mayap pabengi po kay kayong sabla. May pabengi po among. No doubt about it that nowadays the new leprosy is COVID-19. Nepo?
lingat kay katamo. May ing katumbas ng sakit ning lepra nganing panahong kasalukuyan, yapin po ing coronavirus, ing COVID-19. People who are infected are consciously or unconsciously considered as outcast. Pandirian, potang ating kang COVID ngayon ni pandirian rugo. Makalungkot mang sabihan, pangilagan, iwasan, lalawutan. Bakit? Pota kasi miyawa ka. Po? Pota kasi kalupara, ila na may infect la, pota pelalong hika, ma-infect ka mo naman. Makatakot po. In today's gospel, Jesus touched and healed the leper. Tigkil ne po ning Ginoo at pepakayap ne itang leproso na tao. Balayo po, ako panwalan ko. Nung atsuya po siguro ing Ginoo nganing panahong kasalukuyan, ing tao ngating COVID, nanggawa na, lapitan tagkilane, at aliwa mo ito, ulwane, pakayapane. Ale? Bakit po? Kasi ang mahalaga sa Diyos ay hindi naman po yung mahawa siya. Ang mahalaga sa Diyos ay ang kanyang awa. Kasi ang mahalaga sa Diyos ay hindi yung mahawa siya sa sakit na lepra, kundi ang mahalaga sa Kanya ay yung maipakita niya, maipadaman niya sa taong nangangailangan ng Kanyang habag, ang Kanyang awa. What is infectious about God is His mercy. What is infectious about God is His love. Ing lunos na ni nga pong Ginoo. Ing lugod na ni nga pong Ginoo. Ing pakalulo na ng Diyos. Meka di tamo po atin tamong kilalang tao. Itang atin taong ating milyari o atin langagawang makarinay king biera. Asabyan tamong pisala sa likod da. Kay bat, puring abalo itiring aliwang tao yung makarinay dang kwento. Ne po, may kadating tao. Halimbawa, atin lang agawang makarinay king biera. Sabyan tamong pisala sa likod da. Hanggang binit, buring abalo itiring aliwang tao yung makarinay dang kwento. We ask ourselves, sige nga, how do we see these people? How do we see them? How do we treat them? How do we see ourselves compared to them? Turing taba karela, marinat mo naman. Uling ating lang agawang makarinay king biera. Turing taba karela, kailangan ing iwasan la mo naman. Turing tapo ba karela, ing kailangan ing pandirian la naman, lautan la naman. Misan po, ing kayabeng pari kaya ni King Archidiocesis tamo, ing kapatid na pari, ing kayabe kong pari kaya ni King Archidiocesis tamo, mintaya po King Chancery, King Finance Department at may mayad ya pong monthly dues na. Kaya ba't na pong may mayad, may kipagkwentuhan niya ka na ako. Kay istorya ke, ining kayabeng pari, ining kapatid na pari, at abanggit na po ka na ako king kwento na, ing metong apolitikong memye saup, memye ayuda, king community pantry da king karelang parokya. O ini po yung kwento. Basi, king istorya na kanako, niting kapatid na pari. Ing metong po kanong politiko, uli nga balo ng atin lang community pantry, king parokyada. Abalo na niting politiko, may miyaya po ka ng 50,000 pesos. Ban kanita, atin lang panyalinong nanumaning kailangan da, king community pantry. May miyayang 50,000 pesos. Baliw ping milyare, kinontraya po kanu ing meto nga PPC officer. Mintaya po kanu king pari, lepitane at nga na po kanu, kaniting kapatid na paring magkwento. Among, nga na kanu, among, tanggap tapo bang ayuda? Dapat tapo bang tanggap sawop? Ameni batan king marinat? Nga na. Nepo, po tapi naman sinabi mong politiko, nagkaisipan tamo marinat na po. Tanggap tapo bang sawop o ayuda? Ameni batan king marinat? Nga na po kanuniting kayang parokyano. Well, ita pong PPC officer, kingikit ko, nepo,
ene ikititang awsan tamong clean intention and motivation of the donor. Ne po? What this PPC officer saw at that very moment, he saw the donor as dirty, marinat. Baliw po yung sinabi ko, inyang damdaman ko ita, kaniting kapatid na pare. What was my reaction when I heard that? Nga po, how dare you say that? Nga po, ketang PPC officer. Ninuiyaban kanita sa biyana ita. Sige na mo po, kutnanda kayo, itamongan po. Kutnan tayong sarili tamo. Who among us is the purest, is the cleanest? Sige napen. Baluta naman po kasi itamongan po at intamongan pong dungis. Etangan po mga linis. Po, atin bang malinis kay katamo? Atin po bang alang dungis, alang dusing kay katamo? Ala, itamongan ang yangi kaming pare. Balutangan po kasi na metong yamu ing peka malinis. Baluta po kasi metong yamu ing alang bahit dungis at iti alang aliwa nuneing apong Ginoo. And we cannot deny the fact that all of us, we all have a skeleton in the closet. Itamongan po at intangan pong pisala sa likod adine o dusing king biyatamo. Itamongan po at intamo pong kanya-kanyang pisala sa likod adusing king sarili tamo. Ingkutang, naning kailangan tamo, nung marusing tamo, nung madungis tamo, nung etamo malinis ang ting tao. Ing kailangan tamo po alang aliwa, nuneing pakaluluna ni nga pong Ginoo. Ing kailangan tamo alang aliwa, nuneing lunos at lugod na ning Diyos. All we need is the mercy of God, is the love of God. O tetaya pulawen ni nga pong Ginoo, ing Diyos at neking kalinis. Huling at neking kalinis, pelalong nasa na malinis, inyaring sablang tao, agad-agad na lang alilinis at apapakayap. Bayo na pa sinabi ning Ginoo king mi pasaga ebanghelyo ketang leproso na tao, iting amanong buriko kumayap ka nga nang Jesus kaya. Bayo na sinabi iting amano nanong gawa na ning Ginoo. Jesus already stretched out His hand. Ale, dinuwang na ning Jesus, itang gamat na, ketang masakit. Bayo na po sinabi ing amanong buriko, kumayap ka, nga na kaya. Pag nakapuking balang netong kaya katamo. Our task in this world is not to brag about how clean we are. Our task in this world is not to brag about how clean we are and then shout to the world how dirty other people are. Itamongan po sana, like God, we must infect each other with mercy and love. We must infect each other with mercy and love like Him. Sana itamongan po, tao-tamo po sanang mamamagmalinis mo. Sana itamongan po, maging kalupataya ingapong Ginoo. Malunusan at malugod kalupang tao. Talakad gangan po. Pakamalan kong kapatid, manalangin tamo, king Ginoo ngeni uling king kapamilataning kayang daya, ing kay katamong talapagligtas, gewa na katamong meto nga kayarian daring pari, banmidaw ni spiritual na sakripisyong katanggap-tanggap king apong Ginoo. Karing balang kayo doon, ngayon pong maniga po, Ginoo dinan mo kengang kasalpantayanan, adharapat mayap. Ulitan niya po. Ginoo dinan mo kayong kasalpantayanan at harapat mayap. O ala nang kang pari, dinan meng daking kaya kang balayan, king kaya kang pangapari, parati kaya sanang midaw ni spiritual na sakripisyong katanggap-tanggap king Diyos. Ipanalangin mo kaya king Ginoo. Ginoo dinan mo kayong kasalpantayanan at harapat mayap.
ipagkalub mo kaya kami, ring bunga ning kaya kang Espiritu, ganaka, kamulub, kapibabatan, ipanalangin kaya ka o Ginoo. Ginoo, dinan mo kayang kasalpantayanan na darapat mayap. Ginoo, pasalan mesa, ingke kayong kasalpantayanan ing biyemi. Pahayag mi sa iting kasalpantayanan king lugod, at king sablang kararaptanan mi, ipanalangin kay king Ginoo. Ginoo, dinan mo kayang kasalpantayanan na darapat mayap. Magkapilit kaya sanang maging masahop king balang metong king nano mangoras. Dinan mo kayong kapag malasakitan king karelang kaligtasan, ipanalangin mi kaya kao Ginoo. Ginoo, dinan mo kayang ang kasalpantayanan at darapat mayap. Iabetala mo naman po karing kay katamong panalangin, dating makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan daring pamilya ng Cesar at Lorna David, pamilya ng Sardas at Luz Medina, at para king anibersaryo ng kebaitan dari Agnes Pangilinan at Richard Jules Medina, at para king especially intenciones dari Leila Abiog, Mary Manet Pineda, Emeline Guevara Angeles, Rosario Santos, Maribel Mandela, Rica D, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, pamilya ng Michael at Nida Urquico, ding pamilya Paldeng, Daryl Francis Sanchez, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, Leticia Ramos, Trina Yazon, Paz Miranda, pamilya ng William Russell Malang. At para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Bensong Ong Sr., Enrique Canlas, General Ronaldo de Jesus, Carmelita Tiglao, Cecilia Quiambao, Nilo Udan, Gloria Arevalo, Emilio Guevara, Purificación Canlas, Romy Bognot, Felicidad Reyes, Melissa Villanueva, Coraline Kayla Medina, ading sablang kapatadang masakit. At para king pamanantabe at proteksyon ng Banalay Espiritu king familia ng Ani Razon at king familia ng Antonio at Josefina Guevara, at para king alananggang kapaynawan daring kapatadtamong meyango na biye, lalong-lalo na Dinorma, Reverendo Padre Jason Miranda, Antonio Sanga, Erlinda Sanga, General Amado de Mata, Leonardo Gamboa, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Fernando Santos, Julieta Capenya, Asuncion Gonzales, Clint Israel Umali, Nelson Garma, Emerito at Oliver Maniago, Nicolas Fernandez, Ines Sunga, John Margatines, Enrico, Lucia, Pablo Santos, Jose Valencia, Rose Santos at ding sablang kaladwa king purgatorio, at detang ng makaga nakapakarela, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, dinan mo kayong kasalpantayanan na darapat mayap. Ngayon po, adwan tamin sarili tang kapagnasan. O Ginoong mayupayang tutu, papanatilyan mo kaya sanang ligtas, king pamikasala, banketa ding king pamisip, amano at dapat maging kalugod-lugod lakeka. Itingan po adwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. May puri ka, Ginong Diyos, ning meto sikluban, ulining kekang kayapan, ting gamiting tinapay ang pangmikeka. Tinapay ang bunga ning gabun at pipagalaning tao para kay kami, magawang tinapay ning biya. Mipuri ay Diyos kapilanman. May puri ka, Ginong Diyos, ning meto sikluban, ulining kekang kayapan, ting gamiting alakay ang pangmikeka. Alakay ba't king ubas at pipagalaning tao para kay kami,
magawang inumana ng taladwa. Mipuri ang Diyos kapilanman. Manalangin kayo kapatid, baning kay katamong daon, matanggap ya, arapan ni Diyos, ibang mayupayang toto. Tanggapan sana yung ginuiting daon karang gamat mo. Ikapuri at kiligaya ng kayang lagyo, hindi katamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O iba mimiglalang king kamatayan ing kay kanganak linupig mo ing kay kaming kamatayan. King upayan iting sakramento papanatilyan mo kayong mapaminto, king kay kang kaburian ng kaking kamatayan. Lakwan miya sana iting yato kambening kapanaligan at kapayapan, at dasnan mi naman sana ing kalam ning kayang pamanyupling mebiya. Itingan po aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Ing ginuman natili yake kayo, At keka ang timurin, iyat na yoring puso yo, makayat na noking gino. pasalamatan daying ginuwa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan na kang parati, at numan karino ipa Diyos kingalanganggat lubos mayupaya. Emo kailangan ing kapurian ay payabot mi kekak, uling iti makaragdag king kalambo. Iyang pangming kapasalamatan kalam yana mangibat keka, king babyeming kapurian keka, i kami muna man ing makinabang, at i kami mo rin ing susulong king kekang grasya, kapamilataning pakamalan mong anak. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit mingge kang ligaya. Layon makyabe kami kingalamtok ng dang pamamye kapurian keka, at ngamingang sasabi. Banal, banal, banal ya yung ginong Diyos sa may paya. Mitmuya yung banwa ting yato king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang king lagyuning gino, o sana king kakatas-katasan. Tunay kapin banalo ipay kay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pamanalan mo sa ngareting ayin king espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayi ang midawon ko sang loob king pamaylas at kamatayan, kinuha ning tinape at may pasalamat yakeka. Piraso ne at binyane ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kananya. Iting kanakong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan, kinuha ning kalis, pasibayang pe pasalamat kay ka, at binyaning kalis ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at menom ko kanide. Iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Banketa may patawaran na rin kasalanan, dapta niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan. I Kristo meteya, I Kristo sinubliyang mebye, I Kristo datang yang pasibayo king kawakasaning panahon. Inyang ini gaganakan mi o ipaing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo, darawon miya keka iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talaga darapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami ngan sanang may sulo-sulo, king katawan at dayang Kristo tipuna na kami nganting metong ning banalay espiritu. Ganakan me o ipaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap na king lugud, kambe ng Francisco o kay kaming Papa, e Florentino ing kay kaming Obispo, ipasyano ing kay kaming Obispo emerito at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepay nawan at maninayang subling miye,
At ding sablang meyango na biye, lalong-lalo na di Norma at Jason. Tanggapan mo sana, king maligayang mong harapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kaya benang Maria, ing Birhen, induning Diyos. Kambe ng San Jose, kayang malugod at tapat ay esposo. Kaya bering apostol ding sablang santo. Ay San Judas Tadeo, o kaya kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon. Puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenad kayo, ipang mayupayang tuto, kagumning banalay Espiritu. Pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alang angga. Amen, amen, amen. Amen, Hallelujah. Puri ng Diyos, puri ng Diyos, Amen, Hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, Hallelujah. Nganipun, ti mga anak ng inampun, ning kaya katamong malugod agino, maus tamong enikeya, karing amanong tiro na, kaya katamong. Ipami at chupa hanwa, bisambaning lagyo mo, datang ke kami, ing kayarian mo, mi pamintuan ing loob mo. Keti king yato at king banwa, mi pamintuan ing loob mo. Ing kakatan mi king Aldo Aldo, ibiemu ke kami, ibiemu ke kami, king Aldo ngeni, hati patawad mo ke kami, ring salami ke eka, anting pamamatawad ni, karing mi kasala ke kami, emu ke ipay, saol king tukso, nunay kabusking marok. Ikabos mo kami o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, ban king kasaupaning gagang pakalulu, parati king mi kabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninay kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangabos. Uling kaya kaing kayarian ating kayupayan, ating ligaya manggaman king alananga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sana babaliktan din kay kaming kasalanan, no nailawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan me, ang ponbilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilanman kay kayo. At keka ang timurin. Ipakita mo ngening misasan metong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kay kayo man. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Niyoin kay katamong mapaglunos at malugod ang Ginoo, Yesu Kristo, iyong kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan ng yato, mapalad na rin mayaws king apuna ng kordero. Ginoo, yak matampang tanggap kaya ka, dapat tiyagkas mo nyamang nga mano mo,
kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Magsadya kayo king balang oras at manalangin alang patugot ban maging karapat dapat kong makayarap king anak ning tao. Manalangin tamo. Oy paming malugod king pama nanggap mi kareting banal la misteryo ding pangako ni ngalang kapupusan na biya. Antabayanan mo kami king malugod mong sahop king oras ning kamatayan mi. Ipagkalum mo ing magwagi kesa na karing kekeng kasalang at idala mo na keman king alanganggang kapayapan king ligaya ning kekang kayarian. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Siklaw ta po para keng Orasio Imperata. Manalangin tamo.
O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay pame, lalapit kami keka kaniting masipit apamangailangan me. Anta aduan mi keka, ing kambila na tingatan mo kami laban king COVID-19. Amig dalang dakal kasakitan kay kami at may kamatena karing dakalataw. Aduan mi ngeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iyatsyat me kay kaming makayulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasignangan mo ing kasalpantayanan me, at palusukan ming masabal making metong at metong. Ipanalangin ming antabayanan mo la, ring taong mi tutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila, ring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan na iti e makasalikot, at bukod mong paraking kapakanan daring memalen. Bendisyonan ming sablang pa magkapilit me, ban mapupos na iting pandemya king bansa me. Ipanalangin mila ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing may salunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili raking pamaglingap karing masakit. E mula paboren, miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan detang meyango na biya. Pagkalam mo kay kaming grasya mo kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe para king ikakayap na ring sabla, at ban makasawp kami karetang mangailangan at pagkakalulong. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabiyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami king pamagbayong loob at kabanalan, itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Lalam na puning kayambunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banala na indu ning Diyos. Emo sana pisawiling aklismik ke kaking kagulangan me, nunay bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Inginu manatili yake kayo, At kaya ang timurin. at bendisyonan ako nganing Diyos sa mayupayang tutu, king lagyan ng iba, amponing anak, amponing banalay Espiritu. Amen. Ing Santa Misa miyampang ne, umen ako ngeni king kapayapan at lugod Kristo. Salamat, King Diyos.